Anithi nihlakaza umkhonto nenzani. Phekani manje nigijima inkanto. Yazi, I feel like abanikazi bama podcast khona umsebenzi abangakawenzi. Khona umsebenzi engilokhu ngiyitshela ukuthi bazowenza. O DJ Sbu Musizwe bemadoda ayenicingeni laba abantu laba ababetray umkhonto. Laba abantu ababekhona ekuqaleni ku-announce umkhonto, abantu ababegijima, labantu abathu abakhohliswa ngezimali singazazi ukuthi imalini. Ayenilandeni labo bantu labo. Ngenimabuzo ukuthi how does it feel ukubona into wathunywa kwathi uhamba ubulala leya nto leya wahluleka dismally, and uyayibona lento ukuthi it's growing every day. People are joining. Uthi uvula i-TV to umkhonto wesizwe MK uyivala i-TV ucasuka uyivala i-TV uthi ubalekela ku TikTok uwafica ama-commandate anithi nihlakaza uvela unyanya unxaphe uvala idatha uphinde ulivule uthi uvula i-radio to umkhonto wesizwe kade wenza lokho wena ubona ukuthi uzosangana la uthi uyocasha ku Facebook wafika ama-commander ethi twagwaza mkhonto gwaza. Ngifuna ukwazi ukuthi nje kuthiwa ngani noma ngizothi ama-after effects kwenzakalani. Ba right Sbu DJ Sbu ngeke madoda khona umsebenzi engakawenzi. Ayinilandeni labo bantu labo bayaziwa phela. Anibalandeni nje bezosichazela ukuthi kwazona izingane zabo zeyithule ezithini nje zazi ukuthi ubaba mhlambe ngabula phaya kuyinto enkulu nje. Ubaba mi wayezoba semabhukwini right, wayezoba nje semabhukwini right ngoba wayejoyina umkhonto. Buka umkhonto omkhulu kanjani, and yena he decided ukuthi athathe imali wrong. Zitheni nje ingane zabo mazi babu mhlawumbe nje ama-family zabo awumkhonto. Umkhonto uculwe egcekeni, umkhonto okhulunywa ngawo everywhere. Hayi ngeke madoda mina ngiyahalela ngeke sisajaja sohleka nje sesacasuka samukela yabo. Vele basekhona nabanye abasayifihlile. Kuthini nje ngifuna ukuzwa nje beyikhulumela besho ukuthi ingalingeka ngiyayisola ngoba phela mabenza abayisola nje abaqamba manga abe nje banamanga nje lawo ngeke ungayisoli mfethu uhlukane nento enkulu kangaka. Ayi akwazeki, angeke nje ungayisoli. Kuthini nje ake bechaza, kuthini nje kubona uvuka wazi ukuthi awuyona imember yomkhonto. Phila kanjani nje emhlabeni ungenamkhonto? Ngoba thina nje sisahlala sigwaza nje ngisosidla nje thina sijotsha ngomkhonto siwa emlonyeni. Kuthini ke bona ke bayenze njani iregalia yomkhonto? Bayilahla bayishisa o njalo bevula iwardrobe bayacasuka mabeyibona kwenzakalani. Hayi bafethu ngeke balandeni laba bantu sifuna ukuzwa. Gwaza mkhonto gwaza.